Safter Nagaev'in kitabında Fazlağan Akın'da o sözlerini, o yazıını gördüm de karanlık ve Harcibiye köylerinde bu olan vakıyalarda. Aklıma geldi şu sözlerini şu taşka yazmaya. Это была большая, великая цель — освободить свою родину от захватчиков. И сегодня то, что мы здесь находимся возле этой стелы, я внук, сегодня я привез своих детей, часть своих детей. Получается, что это уже правнуки. И мне очень хотелось бы, чтобы уже и мои внуки, и мои правнуки сюда приезжали. Taşın üstünde yazılgan men қарт бабам ады Асанов Расим. 44-нче сенесі партизанларға ярдым еткен үшін немселер Бакироваға алып кеттілер. Қайерде атылған, қайерде мезар қабырын бірге білмейміз. 44-нче сенесі қарт бабам шайтып вефат етті. Мен Қарағыт кöyüne толдым. Женк манды, шы заминирование ерлеріне темселі манды. Миналарны разбирать етіп, шланы разбирать етеден егі, запаларны.